This is director good. This is like that. Okay. Yeah, malam ngipini ne. Ngithi before ngiva kuyanga. Ndawo bajamela kwenzakala ngithi nize kupita yedwa. Yeah. Nilethe identical force ngaphandle. Oh, apa okay ngingatsho nisijamele ngaphandle. Yeah, baphumela ngaphandle. Ngithi nisijamele ngaphandle. Yeah, ngiyosho. Mr. Pete. Kunjani? Awuzakulunga. Yeah, right man. Ngithi before sizokwenza okuningi. Sizokuzisend la man. Yeah, siphethe ihlangothi linye mfo. Angikwenza kale. La mina mfo into abakhuluma ngayo ngiyazi ngifuna ukutshela mama. Angiyithome la. Yeah. Ngolosine, amini ngolosibili iveke iphela ngole. Yeah. Ngihlezi ngedroma apha. Nginomngane omunye sokhipha iJojo sisa emzini eSamuel. Hawu. Ngifonela kudadewethu. Athi kimi bithi kunjani ngitaba ngikhona mina. Athi ngoDisemba kwenzakaleni. Ngithi ngoDisemba kwenzakaleni. Athi ngithi ku December October. December. Yenzeka October December October. Basho mina nginabangitshela kwathi nge24. Wena December uyenze nini? Hawa zangiyenze mina njalo. Into njani? Hawa. Ngithi basho mina bathi ngibarepile. Yayibona? Pete. Kuyomela ukuthi sizamesisa ngisho sifuna ukuhelebhana nje. Ngoba kuyoba buhlungu ngoba already sele kune pregnancy already sele which is a key towards everything. It's much better kusese manje. I understand the situation. Mhlambe ngaleso sikhathi bokuhamula sangwe ngicabangisise lento yenzekileyo. Angisho sifuna ukuthi sihelebhane Pete. Angisho angale madoda amaningi. Ngiyakuzwa mina. Bagcina basejele ngento abangakayenzi uyabona. So nathi simadoda sifuna ukuthi sizwe from ngakuwe. Awasho ngisakube ngiyachaza ngibekela yona. Manje bathi mina ngolosibili bathi hawa uye wahari nge24 December 2025 uphethe ibhiya. Ngayo kwenzani? Basho wafika lapho wathola abantwana lapho babodwa. Wangena ngendlini wabahohela ngikhaya ngelawini. Hawu mina basho ngathoma ngalunga kadadewethu lo amini kahari lo umngane wakhe lo basho kade ahlezi side. Hawu ngithome ngomngane wakhe nangisuka kumngane wakhe ngecele kilo. Nangisuka kilo basho ngikhiphe 20 rand ngibanikele ngabathatha 10 rand nangiceda ukukhamba kutsho bona. Mina ngesigama azange ngenze next. Ngingolosithathu. Ngilinde ukuthi basho bazothatha umntwana bamse eklinika ayotestwa ayohlolwa bonyana upregnant ekhena. Awu ngihlala ekhaya ngolosithathu lana ngichinge entambama bafika umndeni kwaMahlangu lo lapha umningi uze phezulu kwami uthi bazofuna mina bangangitholanga mina. Ngizwe ngabantu. Ngolosine ngivukele lesiyawo sepolice stage. Ngifike epolice stage ingene ngibabikele ngithi hayi man balo bomthetho ngize lapha ngento nje. Bathi okay hawa sothi uhlezi lapho indaba kho sizomu-attend. Hawa ngabinga ngihlale njengoba kutsho bona ngihlale bafika. Bangene ngaphakathi ngagcina sengibotshiwe nje ngiphume ngomvulo. Uhleli isikhathi esingakanani manje? Ngihleli ngolosine ngolosihlanu ngomgcibelo ngosonto. Baphuma ngomvulo.
Okay, akhe why bakhethe wena hlangana nabanye amadoda? Why bakhethe ukuthi wena bakuzondile ikhona into eniyibangako ukuze ugcine bathi bengoba mfumo ngoba umuntu akakhari lo umuntu ohlezi ekhaya abasicoke angene ngimtholalele esofena ngimdlule mina hleli nodadewethu ngapha aselindiye kuphume umuntu akakhari kurehe sengirarwa into leseyivela nje nama ngazi ukuthi ngithini ngilinda ama-DNA lawo ukuthi abuye nangabe ngimboka ngizakusala iphotho ngibosho into esiyikhulumileko le nje singihlele ekhaya nje ngilinda i-DNA iphume ngomvulo ngoba nimbaperi zikhona nganitshengisa Okay, so ngifuna ukuthola from esayidini lakho before singayisonga ngoba nabasipha iside labo le story bathi ever since kwenzeke isahlekalo esifana njengale bagcine bashifta omunye umntwana ngoba kugcine kube khona nokuthusazela ukuthize bayalandiwa abantwana esikolweni bafuna ukuzobatshela ukuthi nina ngicabanga ngathi uthemba ngubani konje uPeter ngalala nani nifela kangaka nomntwana wenza sona so kuba yini nikhethe ukuthi uPeter ngayenze iqiniso kangangani vele ukuthi kena gcina ngibalanda lesikolweni angiphumi lapha ngesikoleni abengiyinto ukuphekelela umuntu wami nekhabo ngihlalele lapha nase A yaziphekela njengoba ngihlala la bro ngihlala nedla ngiphuma ngoba ngibhorekile ngiyozihlalela namadoda lapha ngokuye ngizokuhlalela ekhaya no mhlambe ungasipha mhlambe i-background yakho ukuthi mhlambe wena umuntu onandi uphuma uya unokuya ngale kwamza wakho ngale unokuya khona or mhlambe it was why ba decide ukuthi wena bowuzile and bathi nabakubuza bathi ugcine ngomngcwabo injalo unokuvakasha unokuya ukuvakasha ngale awuvakashi okay nawadade bakhile khona emajirina angiyayi udlelwane bakho nomza wakho lwangani kunjani mhlambe bekukuhle khulu ekuthomeni ukuze kufikele into esifana nalesi angisazi ukuthi kwaba ngwani ukuze ngirekuse mina or ngizondwe mina ngoba uri ihlangahlanganisa nami angazi ukuthi why bathi mina ngisile namadini azophuma baba ngintshela okay i-relationship yekhenu nangale injani how is the relationship ayinaki right so my question still stand ukuthi hlangana nabo bonke abantu thiwa uPeter nami nginokuzwa ukuthi umsana lo umntazanyana lo pregnant nginokuzwa ngithi ngimi babe sidisi bobabili omunye isisu kugcine kube yi-miscarriage akhe ungibheka kancane dadewethu mhlambe i-background uPeter mhlambe umuntu before ngifake ngifuna mhlambe ungipheka kancane uya ngendlela uPeter umazi ngakhona wena ucabanga uPeter mhlambe angayenza into efana njengaleyo or khungibekele kancane uPeter i-background yakhe uPeter umuntu onjani so Peter sweet cool still sangikhathweni zangakathweni nomuntu even nomntazana endleleni ngeke umuzwa ukuthi umkhwathalazile urungenzile ngeke athi futheke emntwini akayenzi vele le still so nakaselileko ukhule tototo even noma selile ukhule tototo wabangaka zange ke ngene umuntu ekhaya ukuthi umlando kaPeter sirareke khulu nathi nasizwe le okay ukuthi njani angayenza njani nje and into bakidlalisa ekhaya full time so wena utheni na uzwa ukuthi mhlambe ngenze ukuthi bakhethe uPeter ihlangana namadoda bonke abakhona hlangana la eMachirini how was your response towards bona abantu abazinhlobo azange ngibe nayo yazi into lekwenzakaleni bathi into lenzeke bona abantwana laba nabachoka bathi ngeni 24 zaka December ne bathulelani number 1 sababuza why benithulituto ngalesi sikhathi hlezi kwasolela lokuthi upreg khona kuvela lokho and lo akakhari lo urehe engcondweni lo yakasirehe ufunza lo amagama ene kuhle izinto lisukele kubi komunye umntazana ngapha batsho ngu-Idu ya khona nje u-Idu loyo batsho kufonela namhlanje ufonela usesami batsho uthi makhe khulu umbiza khulu yazi nje mani nasenure esengirara zangafuna ukuze usesami ukuthi into umraro le nathi asiyazi ukuthi ya ukuthi why bachoose uPeter nathi asiyazi okay
ke ngibuze nakho-ke mhlambe hlangana nabodadweni nokho emphelele bakhona akhe baya mhlambe esikolweni la kuthusezelwa yena umntwana lo okhuluma ngayo ukuthi mhlambe akekho